I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu MCG-u, moj maluka, vi gledate SG. Znači, šta sam te, mapa je Green Grass, ja ne znam više šta da radim svojim mapama, ja ne znam ove mape, stvarno, ne znam. Mislim da tamo ima neki dobar čest, koliko se sjećam pošto sam igrala pre. Tako da ćemo tamo ići, tako da, molite. Sword, GG, nice. Ti ideš na moju rutu, a? Što sad tvojim dobrati? Nećeš ideš. Nećeš. Mame ti ga. Dođi vamo. Ne znam da ima čest, idemo ovdje. Mislim da ovdje ima. I vjerojatno ovdje ne ima 100%. Idemo ovdje s njima samo ništa pametno za nas. Imamo Gapple, što je onako. A daj, imamo već ovdje 5, ovo ovdje hranim, ovdje, idemo dole, znači ne treba nam ovo u životu, što očigledno nama ništa. Imamo i gornji sprat. Ja sam se tutrio. Ja sam mislio da ovdje čest. Fuck. No, mrak. What? Ja ovdje ne želim da idem. Idemo da... Imamo gap stara, ali nemamo fishing board i FNS. No. I pišite u komentare teme, pošto nemam šta da pričam u klipovima. Pa ono... Da ne bi bio dosadan klip. Počnemo Gapple. Idemo njega. Da ne bi bio dosadan klip, pišite u komentare teme da bi možda da pričam. Da ne bude ono samo... To, nice. Ljudi, sad ovdje nas je spasio ovaj Gapple što smo poveli. Tako da... -1, ali... ništa, baš dobro nismo dobili sad ovdje od ovog lika, ali... Bar nešto. Imam mnogo časta. Wow. Samo da nam neko ne dođe sa leđa, pošto to bi bilo ono šitano. Ajde, ovdje nam dođe neko. Idem da ništa ne radim. Idem samo da vidim, pošto sam vidio tamo jednog lika. Tamo su 3 lika. Ajmo na clean up. Jer clean up se mora. Idemo tamo su 2. Kad bi bar našli fishing rod, bilo bi super. No, opa. Idemo. Tamo su. Go. Idemo od njega. Nemam šta da vam kažem. Ovdje je voda. Ovdje je voda. Ajmo preko ovdje. Opa. Očigledno. Idemo na njega, ljudi. Wow. Lik je dobar. Ja nemam fishing. To je to, ljudi. Ne može niko protiv mene, mislim.
se stekli ko konjine. Ovo... Meni mnogo brzo lupa srce kad se PvP-am, ne znam zašto. 2 diamonda, nice, dude. Ovo nam ne treba. Idemo u deathmatch 1v1, znači, mislim da će ovo biti dobra epizoda, ali kratka, što ono, za možda vas nije dobro, ali ono, bitno je da smo pobedili i da je ono bila dobra PvP epizoda. Nije mnogo bilo PvP epizoda, ali opet bilo intenzi i tako te stvari. Kakav je ovaj lik. Ljudi. Ovo je easy. Idemo, znači nećemo ovo da ubijemo. Prvo ćemo da kraju. What? Šta on to radi? On će još da me ubije, ljudi. Ajde samo mi da ga ubijem. I don't care. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala na gledanju, mislim da vidimo u sljedećoj epizodi SGA.